nalazi slika Ljubinke Jovanović Mihajlović koja nosi jedan jednostavan naziv žene. Ljubinka Jovanović Mihajlović je rođena s početka 20. veka, 20. godina 20. veka, kao i ova zgrada likovne umetnosti Rajka Mamuzića u kojoj se mi trenutno nalazimo. I ono što je karakteristično za sliku koja se nalazi iza mene, jer pored imena Ljubinke Jovanović uvek može da stoji i povlaka Francuska ili Pariz, jer je naravno veći deo i svog života provela baš u Parizu. Ono što je karakteristično za ovu sliku, to jeste da ona predstavlja jedan klasičan ženski prostor, odnosno nešto što bi mi danas nazvali tržnica ili pijaca, i to je bilo jedno opšte mesto sretanja žena. Tu su se mogle, kao što vidimo na ovoj slici, susreti žene različitih društvenih staleža, stupiti u kontakt, razmenjivati robu. A ono što je karakteristično za ovu sliku jeste način na koji je ona slikana. Ona pripada zaista ranom opusu Ljubinke Jovanović, jer Ljubinka tada ima svega 28 godina i pripada u grupu veoma mladih umetnika i iza sebe nema mnoštvo umetničkih dela kao što se to očekuje za nekoga ko je već veteran u umetnosti. Slika predstavlja takođe jedan začetak onoga što ćemo mi kasnije videti u Ljubinkinom stvaralaštvu. Može se naslućivati vizantijski stil slikanja koji možemo prepoznati po prozorima, mogu se naslućivati čak i boje koje ćemo kasnije videti kod Ljubinki, kao na primjer ljubičaste i zelene, zlatnu negde možemo i dosanjati. Međutim, takođe možemo videti i način na koji Ljubinka tada slika. To je takođe slikarstvo koje tek počinje negde da naslućuje ono što će biti slikanje uljem na platnu, tek počinje da uči kako se mešaju boje, iako već neko vreme slika, kažem opet, tek počinje, jer za ulje treba vremena, kogod nije slikao uljem, taj ne zna šta znači mešati uljane boje, koliko vremena treba da se one suše, kako se mešaju, šta se time može dobiti, koliko dugo slika može da se slika. Ljubinka naravno 2 godine nakon ove slike odlazi sa svojim suprugom, takođe umetnikom i slikarom Batom Mihajlovićem, za Pariz, gde je privučena kao i mnogi slikari sa naših podzemlja, odnosno i slikari iz celoga sveta, energijom koju Pariz pruža. Nisu bili izuzetak naravno ni naše umetnice, nije bila izuzetak ni Ljubinka Jovanović, koja kasnije stvara i bukvalno može da se vidi ono što umetnici vole da kažu kulturološki hibrid koji nastaje iz njenih slika, a to je taj spoj prostora sa kojeg ona potiče, prostora Srbije i Jugoslavije i naravno Francuske, Pariza i cele Evrope.